U Francuskoj postoji kraljevski dvorac Chenonceau. To je onaj dvorac, svi su ga vidjeli, bar na televiziji, reklamama, koji je kao most preko Loire, najpoznatiji, najposjećeniji kraljevski dvorac posle Versaja, veliki, prelep, bogat eksponatima i nasleđem istorijskim. U tom dvorcu nalazi se jedna tapiserija, 5,5 sa 3,5 metra. Ona se nalazi na ulazu u holu, predvorju apartmana Marije Katarine Medici i ona predstavlja, kako piše na natpisu, predstavlja kosovski boj. To je tapiserija iz 16. veka koja je nastala, koja je napravljena, izrađena u Odenaru. Odenar je jedan belgijski, flamanski belgijski grad gde su bile najveće tkačnice posle Brisela. To su bili veliki, ogromni manufakture, ateljeji i tu su rađene te tapiserije koje su služile za prekrivanje zidova kamenih tih velikih dvoraca, zamaka, jer ti kameni zidovi nisu bili malterisani, bili su dosta hladni i kao dekoracija, glavna osnovna dekoracija nisu bile, na primjer, freske, bile su tapiserije, velike tapiserije. Znači, to je jedna velika tapiserija, monumentalna, može se reći, koja prekriva gotovo čitav zid i na kojoj je naslov istaknut Kosovska bitka 1389. godine. Bio je, ne znam da li još uvek, to je pronašla slučajno moja žena, slučajno u posjeti tom dvorcu, Jelena, pronašla je tu tapiseriju, fotografisala. Ispod tog naslova Kosovska bitka bio jedan manji natpis na kome je uprava dvorca, koji je muzej naravno, napisala da je za ovo znala Madeleine Albright, možda ne bi bombardovala Srbiju. Ta tapiserija nije poznata u nauci, nije poznata u javnosti. Veliko je pitanje, razume se, i njen sadržaj, šta predstavlja. To se može vidjeti, razume se, iako je ona izbledela i nije tako lako vidjeti, ali može se vidjeti, može se proučiti, izučiti. Ali još veće pitanje je otkuda je ta tapiserija, odakle je ona došla u taj dvorac. Ona je došla, koliko je bilo moguće saznati, pre 10-ak godina putem aukcije. Znači, ona je prodata negde u nekoj aukcijskoj kući kao što je Drouot u Parizu i iz nekog drugog dvorca, muzeja ili kolekcije privatne, ona je došla na to mesto gde se sada nalazi, u dvorcu kraljevskom Chenonceau. Postoje određene indicije koje treba naravno proveriti da se drugi deo te tapiserije nalazi u kolekciji Yves Saint Laurenta, privatnoj kolekciji, jer te tapiserije, one su rađene u serijama. A one su retko rađene sa jednom scenom. To su bile serije koje su pokrivale, na primjer, čitavu salu, holove, velike prostorije i tako dalje. Tako da je i logično da postoje drugi delovi te tapiserije koji tek treba da se nađu. Znači, ovde je predstavljena jedna scena iz Kosovske bitke
prema onom opisu koji se nalazi u samom dvorcu Chenonceau, koji je uprava bila ljubazna da mi dostavi, da mi da na uvid. I tu se nalazi u središtu te kompozicije, na toj tapiseriji nalazi se patrijarh Spiridon, srpski patrijar, koji blagosilja hrišćansku vojsku, srpsku vojsku koja je pobednička, jer turska vojska u levom gornjem uglu odstupa, beži sa slonovima. Nije bilo druge vojske u Evropi ni na Balkanu u to vreme na slonovima osim turske vojske. U donjem delom uglu nalazi se je scena odsecanja glave knezu Lazaru. Tu je i knjeginja Milica. To se nalazi sve u tom opisu koji je opet koji je stručni opis, ali nije još poznato autor tog opisa. Zapravo, to je komesar akcionarske kuće, radio, stručno lice, koji je znao poreklo tapiserije, odakle ona došla, njenu priču, njen sadržaj, i on je napisao jedno 2-3 strane opisa sadržaja tapiserije i samog događaja Kosovske bitke, u kojoj on kaže da je to najvažnija bitka u evropskom srednjem veku. I da je pobjeda hrišćanskog oružja bila na Kosovskoj bitci i da je francuski kralj tada, Karlo VI, naredio da zvone zvona svečano, торжествено na svim crkvama u celoj Francuskoj, a da je on lično otišao na moleban u Notre Dame tim povodom. A koliko god neprovereno, ali ti podaci ne mogu biti izmišljeni, nisu oni izmišljeni, oni mogu biti preterani, oni mogu biti nekim prenosom izdeformisani, ali teško da mogu biti izmišljeni. Tu se pominje i Miloš Obilić, tu se pominju pojedinosti iz bitke, a moram da podsjetim usput da ta tapiserija jeste jedinstvena, naravno, ali nije jedina likovna predstava Kosovske bitke. U muzeju u Trogiru nalazi se jedna srebrna posuda, jedan kao poslužavnik ovalnog oblika, na kome je također predstavljena Kosovska bitka. Također iz 16. veka, mislim, da je. Dakle, Kosovska bitka je imala, znamo u pisanim tekstovima, iako još ne znamo dovoljno, ali uglavnom znamo, ali ona je imala svoju transmisiju, svoju recepciju kao izuzetan događaj. Bilo je mnogo bitki, razume se, u Evropi. Bitke su bile gotovo neprekidne i to velikih bitki je bilo, zaista velikih. Međutim, Kosovska bitka, za razliku od srpske historiografije, kao da joj se pridaje veći značaj u drugim zemljama ili u nekim drugim zemljama ili u ranijim vremenima, pa čak i sad kod nekih vizantologa kao Norvić i drugih, tako dalje, tako dalje. Da ne govorim sad Mavro Orbini, 16. 17. vek. Dakle, naravno, to su kontaminacije sa tradicijom usmenim prenošenjem, ali svakako da je bitka imala izuzetan domet, izuzetnu percepciju u Evropi, pa i šire, pa i u svetu. Dakle, sad, ta tapiserija,
šta bi trebalo učiniti, šta bi se moglo učiniti da se nešto više sazna o njoj, ne samo ono što može da se vidi, što može da se prouči, što treba stručna lica da rade, koji se bave likovnom umetnošću i posebno tapiserijama. Dakle, bilo je potrebno putovanje u Belgiju, posjeta muzeju u Odenaru. Veliki je muzej, dosta veliki, to je u stvari gradska većnica. To je jedan grad od sigurno 50 i više hiljada stanovnika, velika gradska većnica od koje se nalazi muzej tapiserija. I odmah se vidi na prvi pogled da je ova tapiserija iz istog tog ateljeja, odnosno manufaktura, jer briselske se razlikuju tapiserije, odmah se može vidjeti na prvi pogled, po načinu tkanja, po bojama i tako dalje. Znači, nije sporno da je iz Odenara, znači naručena je Odenaru, ali ko je naručio? Postoji najverovatnije kraljevska kuća. Jer takve tapiserije, pogotovo serije takvih razmjera tapiserije, teško je moglo privatno lice, pa čak i buržoazija tadašnja u nastanku, teško je moglo, jer na kraju ne samo što je to veoma skupo koštalo, nego nisu imali prostorije, nisu imali dvorce, nisu imali tolike prostore da bi okačili te tapiserije. Prema tome, to je kraljevska kuća ili možda neka vojvodska kuća nekog visokog plemstva. Da, Kosovska bitka se obično tumači u našoj epskoj narodnoj tradiciji, pa i u historiografiji, kao jedan prelomni događaj u smislu pre i posle. Ništa nije bilo isto pre i posle. Nije baš tako. Razumljivo je da je to u svesti, u sećanju, u epskoj tradiciji tako projektovano. Razumljivo je, jer je to bio veliki poraz. Prvo. Drugo, Srbija postaje vazalna zemlja. Ona to nije bila do tada. I to nije bila vekovima. Znači, to jeste jedan izuzetan prelomni događaj. Jeste. Ali ne treba zaboraviti da je Srbija posle Kosovske bitke još gotovo 70 godina postojala kao država, za razliku, na primjer, od Bugarske, koja je nestala još krajem 14. veka, ali Srbija postoji i to postoji kao moćna, veoma bogata zemlja, najveći izvoznik zlata i srebra u Evropi, prosperitetna zemlja na važnom mestu sa izuzetnim kulturnim ostvarenjima, manastirima, freskama, gradovima kao Smederevo, Beograd. Dakle, srpska istorija ne prestaje sa Kosovskom bitkom, razume se. Osim toga, pre Kosovske bitke postoji Marička bitka koja nije bila manja, ali je izgubljena na mnogo radikalni način. Srpska vojska je tu pokazala nebudnost, nepažnju i u snu je masakrirana. Praktično Turci su iskoristili tu nebudnost, to jest osjećaj sigurnosti. Srpska vojska je tu bila relativno jača na Marici 1371. jača nego u odnosu na Osmanlije, na Turke, nego na Kosovu. Na Kosovu nije nikako čudo da na zapadu postoje vesti o pobedi hrišćanskoj. Ne samo zato što je kralj Tvrtko javio da je pobeda hrišćanska, jer je njegov vojvoda koji je držao krilo
srpske vojske, Vlatko Vuković se vratio smatrajući da je bitka dobijena. Ne samo zbog toga. Ta vest je prošla u celoj Evropi, pozdravljena je, slavljena je. Naravno, pobjeda nad nehrišćanima, nad muslimanima, nad Turcima, razume se. Ali nije samo to u pitanju. Postoje vesti, savremene, srpske vesti i druge koje govore o pobjedi. Zapravo, na Kosovu je najverovatnije bila, svakako znamo da je bila izuzetno krvava bitka, smrtonosna za obe strane. Poginuo je sultan, poginula su oba vladara. Gde se to još i kada dogodilo? U kojoj to velikoj bitci da oba vladara ginu i tolike vojske? Nego izgleda da je Bajazid samim tim što je povukao se sa bojnog polja, on je to uradio zbog prestola, da obezbedi prestol. Ubio je brata rođenog na samom bojnom polju Jakuba. Ali da bi obezbedio prestol, on se povukao. To se smatralo porazom. Taj koji zadrži bojno polje, taj je pobednik. Taj koji napusti, taj je poražen. Tako se smatralo uvek. I tako i bilo. Sad, Turska je imala veće resurse i Turska je, a naslednik kneza Lazara, Stefan Lazarević, je bio maloletan. Turska je imala tu moć, ne samo prema Srbiji, nego prema Evropi, prema Balkanu, da nametne svoj autoritet, svoju vrhovnu vlast, to jest da nametne Srbiji vazalnost. Srbija jeste bila vazalna tih 70 godina, čak i Ugarskoj. Međutim, ne zaboravimo da su i Dubrovnik je bio vazalan, pa je bio slobodan. I Vlaška i Moldavija su bile vazalne, pa su bile slobodne na svoj način. Sve te vekove turske okupacije, to su bile države koje su imale svoje institucije, koje su imale svoju vladu, svoju vlast, svoje arhive i tako dalje. Ono što nisu imale balkanske zemlje koje su bile pokorene. Znači, vazalnost. Drugo, sve su zemlje bile gotovo vazalne. Svaka zemlja je nekoj većoj zemlji polagala, svaki vladar, svaki kralj je nekom jačem kralju polagao vazalnost, plaćao tribut, plaćao godišnji harač, tribut i tako dalje. Prema tome, taj događaj, on jeste dramatizovan, razume se, i kako ne bi bio dramatizovan, kao što je dramatizovana i Troja i drugi događaji i ušli u svetsku književnost, u svetsku baštinu zbog svoje tragične, zbog svoje dramatične prirode. Jeste, ali ga istovremeno treba sagledati u svojoj vremenskoj realnosti, u svom kontekstu, u svom realnom razmerama i značaju. Evropa ni pre ni posle Kosova nije bila u stanju da pruži otpor efikasan Turcima. Jednostavno nije bila u stanju sve do kraja 17. veka. Znači, trebalo je još kraj 300 godina. 300 godina da bi Evropa mogla efikasno da se suprotstavi. 300 godina. Evropa, cela Evropa. Najmoćnije zemlje. Carstvo Karla V, imperija, Zapadno-rimsko carstvo, Francuska, Engleska, Venecija, nisu mogle da se suprotstave. Tek na Lepantu, velika pomorska bitka, prvi veliki poraz i, naravno, rat Svete lige, krajem 17. veka, u kome su Srbi imali veoma zapaženo, istaknuto učešće sa velikim brojem, desetinama hiljada vojnika, naoružanih ljudi koji su učestvovali na strani evropskih sila, to je bio rat Svete lige, ali do tada Evropa, prema tome, nikakvo čudo nije, čak bi se moglo smatrati kao uspeh, za razliku od Bugarske i drugih zemalja, balkanskih, da je Srbija kao vazalna zemlja mogla da se održi još 3 generacije. Još čitave 3 generacije. Prvi put u jednoj knjizi svi eseji Nobelovca Petera Handkea o Srbiji i Jugoslaviji.
knjigu istorije iza pripovesti poručite putem sajta ili pozivom na broj 0800 323 323. Poziv je besplatan. Izdavač Prometej Novi Sad. Putak vašeg odmora Vila Danilo, Zlatibor 064 204 4433. Iz dubina prošlosti, od autora bestsellera Beograd večiti grad, stiže nam novo kapitalno delo 100 senki nad Beogradom. Knjiga koju je vredilo čekati. Aleksandar Diklić, 100 senki nad Beogradom. Välkomna. Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Bienvenidos. Prevodilački centar pruža usluge prevođenja na 46 jezika. Bonvenon. Školski centar obrazuje naučne, stručne i sudske prevodioce. Willkommen. 7 decenija iskustva. Dobrodošli. Ljubav, kao i herojstvo, traži žrtvu. Priča o najvećem ljubavniku među pesnicima i najvećem pesniku među ljubavnicima. Himerina krv, Roman o Dučiću, Slaviša Pavlović i vaša Laguna.